All India Radio Imphal, Medium Wave, Meters Thum Somli Point Card, Kilohertz Get Som Geleni Le, FM Megahertz Talitum Point Napan Hongi Point Kia Paiti Program Hi. Tunin to tak lak kom sin nale, si tian ngaya pan la tuan le ngai nale na ong puan na inedingo. Tu nama sapenin si tian ngaya pan wang ki ngai te chila vi pau khan sia mina phwa ingai dingo. All India Radio Imphal ngai hau tingui ten thu thak lak ko masim. Tunin Chief Minister Secretary kum som len ini Isaac Pau lalung muan vai phei pol som SSLC exam percent som sagi len percent moyen for division pass. Ama hi le kum som len ini kang vai village Chanpur mi hi.
kum sang ni le som ni Manipur SSLC exam telaka naw pang pe na hi Manipur Chief Minister N Biren Singhin kipapi na hun nei pia hiai huna DGP Sri Elim Khawtileng bakihel hi India Prime Minister Narendra Modi in tuni ani ni in video conference tungtonin states somlenga le union territories a Chief Minister te holimpi na neinon hi Prime Minister in adan khatna nationwide unlock apan tuni tana COVID-19 pandemic to kisaya panlakdan te gen khomna ni dingo to states le union territory telding te hele Maharashtra, Tamil Nadu, Delhi, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, West Bengal, Karnataka, Bihar, Andhra Pradesh, Haryana, Jammu and Kashmir, Telangana le Odisha te hiyo Zan first day ni in Prime Minister in State som ni lekhat le Union Territories te video conference tungtonin anahulin ti tahi. Indian Council of Medical Research ICMR in COVID-19 to kisayin government le private laboratories te a te sunzom zungzungo. Tulelin solkalin India gamsung pumpia approve abol government laboratories zaguk somale kwale private laboratory zani somle legyat akigoma zakwale sagia COVID-19 test bonleluhi ICMR thu swake na paita da ka som nilali sunga India gamsung montuam tama coronavirus lakhat sangsom ngale ni zakwa som thumlenga te sa umahi dan puang tuni tan laksom ngale kwa sangsom ni lekhat le som guk le kwa laboratory te sa umta hidan puang hi Union government in zanin COVID-19 a pandam swa za a som ngale ni point som le leguk percent tungzawa hidan puanga mi lakhat sang som gyat le som le thumten coronavirus a pandam na nga tawa hidan puang hi apaita da ka som ni le li sungin mi hing sang som le zani som kha lenga ten dam na nga u tulelin gamsung pumpia active Corona case lakhat sangsom ngale thumle zakhat som sagi legiat omlel hi Health and Family Welfare Ministry in a paita da ka som ni leli sunga COVID-19 case thak sin khatle zaguk som guk le sagi a to kitonin avika gomin case lakthum sangsom le thumle som kwale khatom ta hi dan puang apaita da ka som ni leli sungma in sina tuak zathum som gyat awom to kitonin Misi teng Afrika gom khomin sangkwa zakwa phata Prime Minister Narendra Modi in Zan ani khatni in video conference tungtonin state som ni lekhat le union territories a Chief Minister te holim pina ne Prime Minister in holim nawa ahun taka panlakin natna kilo sondi dalpet ma ahidan gena mitam takhin na humbita umahidan gen be lakhi Mr. Modi in Hunhong Pai Dinga Central le State in COVID-19 daw na panilak dante gen hitading Chin Puang. Aman kituak taka ipan khom danteo khovelin hailo hia le hidan gen. Aman kwa pewin mabana leng panlataw zela mai tuam gi geding khut sabona sil gi geding le distance maintain ding le apoi mo te hi ge gele ihinna ki humbit dinga hidan gen hi. Aman leitung pumpia health expert ten India te ki discipline ki thunon dan hoi samha mawahi dan gena recovery rate za a somnga percent tungzawahi dan gen hi aman leitung pumpia coronavirus to kisaya India misi tompe na hi dan zong gen hi tunia dia thutak la komisin kyak thei hai tenga hi abana na ong puan na inei dingo Health Department a same to Zakhat Kilading. Directorate of Health Services, Government of Manipur in COVID-19 to kisayin staff nurse som gukle multitasking som liya kigomin same to Zakhat lak som hi. Staff nurse being in matriculate grade A nurse, senior certificate in nursing, midwifery, recognized university hi ding. Application form zone som lenga apan som ni kikal sung ki hom dinga
zun som le ka pan som ni ki kal sungin submit thei ding zun som le sakia pan som ni le ni sungin admit card lak thei ding zun som ni le nga sang ni le som ni jinglam dak soma ki pan interview dinga tutian kinzo website manipurhealthdirectorate.ina mo thei ding hi tunia dia na ong ipuan khak thei hai tinga hi abana si thian nga ya pan lai zom ten sila ingai non dingo
Ordinary do infal jing chiang in thotak la kom sin na le vong khan singa pan la to le ngai nai nei dingo tuni taklam dak le ni som le gin to ki tonin I hono beita mon chia pai te program ai ting ting om nom le mang pha